Nkoranza, manhene mahiba. Official coronation to be called on the 4th of April, a few days ago. Sir, a officially ye a nana kwabe bafo, and it nana ya sapoma, and swedi, sir, a Nkoranza officially on my manhene, and on my him, my dear. Camera and engineering training in a sad ye who were camera. I was here, they see our back door. Now, no, a dimple as in the who were camera. In fact, you've been able to tell your boy run story one after the other. But before, let's talk about some of the beautiful scenes. I who ye or ye who said a year in Nkoranza, manhene, Nana Kwame back for Tosso night. One day a year, Dormaahene, how give me coso, and what hold master said, the portrait not a display now, and say, I should ye any a giant coso be also coso, kama, ewo a year between them. Abuja, Sana and Semwich. Nanaj my bedu, ewo boy Sibia, woman dinner. Yes, confusion on coso, ye won't Nkoranza. Nkoranza manhene and now come baffle, and all you. And yes, one so. Disrespecting yes, a call so to the extent that ya papa, what boy the brother papa be wouldn't seek a papa be Nick Abeam Danso. Nina and disrespect. It go to a point at one more did Nanaji my bedu echino. Timiko Kasayama. Event in a Becosanka baby a dear ma Nanaji my bedu said ja or him pon a biawo baho. A jaw him pon craro yama a yo crew for the mouthful. So that is the respect a man for ewo man say Krobiso manhene intim. Nanka kone kology ewo eye Nick Abeam Danso, one of the beautiful places ni bianka bibia betumi akam. And same way pay free na naji my bedum come from the metiachi. Echi Nick Abeam Danso. Ebusuya yesi na nyase bitu. Omutimi kasa ya kan say mi say wo mu ko na obi ko bu Dormaahene ko mu kokun wa na mu je dey. Na sene ka Abeam Danso opanyin kese na ono ankasa ne place ode ma Dormaahene mutimi ko ka bibi se mani tia papa ira papa no oye wudidi sika amode ko ma Nkoranza manhene yesi nkofo eje microphone camera na ntimi ankata omo announce sika na te sede ahemfo ba ho nyina sabi ahia won ana Nkoranza manhene ne wan kasa do se so mo announce no te sede na nakwa me bafo no ahia no obi anka sesika na najma bedu koye no emu ha na mum se o ma ohimpon sa sika na wodi sika ni twampoa etia nanana mu aka wo a wo suri bibi bai yesi ebu se sanse mo nyina timisi ho. In fact anyuma nanana ma hima no mu di na najma bedu akiri kopie mu ho do aye ntokwanwom and yeso om ko kire no ho asumdue program went to see eyi manhene ne manhene ma kire so officially Nkoranza enya manhene ma ye si wo e ho na mo koto entokwanwom we nyina ye si etimi koso enso e ho ma me no ka say de e Nkoranza one official spokesperson a wo kasa e ma the people of Nkoranza ene Nkoranza akonya seb nua o hene banana kefa na no ate yenko ti all the details secret a esi wo any warning also emanana agimai bedu na Dormaahene e de niema bi egu adaka mu so de bro hima na ode ohene so de egu box mu ensa ka ho bi sika ode ka ho e 40,000 Ghana cedis ayin pro president Nkoranza na aba ye do ana wonim adenti na wo ya te sede nana Dormaahene ne boa obeboa ye no sabe yenti bi da nana Dormaahene be boa 40,000 Ghana cedis a huge sum of money I was say e bona baso. If he said dom or de ba emporo to sponsor that dom ne so de omoko ba bi no eno ko ampo nya asem ketwa akire so say you 40,000 Ghana cedis no me nka say so na mo me kasa te se de sabe waba ahiafo kokohwe apa bia na ase a wo ba ba ye bibia ehu enwonwo a ye nti bi da fasato wate wo ya akoda wo pese osua de a
suani ye mimi de minu ekuma no mimi hu se waba no hu akeka bi a me de ba se me ba ba hwew because me tan asem me tan nipa so ya de na nye se de ne me de abeto wachi ya me de obeto to level na sunu me nye se bi a e bi after asem no me no wa asem sua sa de ni nyina sa de ne mpedifo nante e de na Dormaahene enkae enso kochia ofenso hene te bi okeka ne nsem social media na di mpo no de pa o hie nipa na okire wodo akura ketwa na Dormaahene ba beje ni monyam o koyama obi a nka onim na dwen se pani na asomo wa abeso camera be di na tem ayi pro president suade o beso ne mpadifo na ntia enye kukuye metwa manimu dufa ani hire anasa be de moto asera manim ena kire se odi pani achi o wodi pani achi a suamamre amane ene kasa why pro president edie ne da wutim a wutim biye wano se wo ba be kire Nkoranza manhene bibi esoro ohina na no toto enkora anum wono ne yede ne yesa enye Nkoranza manhene eti sade ye a wo kasa wadwen ye o se wo peja no efaso bi ani so Nkoranza kuro eche doma kuro se wonima ya kwaye research ye kuro e ba 1720s that is Nkoranza ena doma ya eba 18 something the difference eso 1890s ena doma ba eti Nkoranza kuro in age no eche doma kuro ye fa no landwise doma was asepa na so ni ma Nkoranza kita 2 municipal 2 district na Nkoranza south kuro eche me yeye eti so ni ma ma me ka asem nkire wo Nkoranza ba land so no ye so che doma eti Dormaahene tie ni nua ne Nkoranza hene enye ni nua kuma no da se woni ma ko bi sam na Dormaahene no be ka kire wo nemom eni die ni obuo kwan so nti no se wo hene bi ya akọ ni nua na so a wo kire odo e ma ne hu se wono so oba na so Nkoranza manhene na kwa amafo ye otoso enan etira pakan mu e de ani die koma na Dormaahene chia na wonte ase wo hu bi da ukura Dormaahene ho menya hwo se ofiri ho Nkoranza manhene ete nadwamu na yasoa no na ono nso kochia na Dormaahene a wonhu ni mpani nsem da bra na agyeman badu we bedi ade ne ofo so a ofiri mu no katati agyeman ko dom ba yie no bi na agyeman badu sabre no na ni mfie nduru ba bia Dormaakuro so nchen Nkoranza Dormaakuro tumi enchen Nkoranza na so katati agyeman ko dom gina fam ema sabe na Dormaahene na wonyini nduru ba bia even na ni age kura men Nkoranza manhene ndei enso na Dormaahene eti apakan mu ena chia katati agyeman ko dom enti se wonni made a yesua wate minu ye kuma ne mepe wasem but wonim sa ye tena pani ho na ya create problem ne didi problem ho no enye utie se wonni adwuma bomoden pe attach adwuma ye be generate sika ma ho manye obi a wadwen ye wo se wo ko ama ohene unnecessarily obi a friend se kokudrufo ni kuro me ye frɛ ho amanfo ena wiase ho hu su afa bi sie ena enye nsu a ehye ne fa nipa ye nsu onwunu doma bra mo baaye na enwuma na ye mba binu moto na binu ma ye desperate oya ye nim ko ye nim adwane o ade ko na ye ko ena ye frɛ mo ye yi Dormaahene a kire Dormaahene ma kire ena ye frɛ mo se mo meta mu nu achi di sa nwum na musu aye no na asekire ne sɛn we nyina ye sumi a mumu bi mu dididi na agyeman badu achi enu na ya na mo ye no yodum na bre bia na no yi ni ka na nkorade na ni mu ye fam no what you say nti ahenkro president manenya wo first and last utie onye be ma nche obia na awobrase ene sompa ene se panika sa kire na yetie ene wiase no enko ba bia wo ye ohene na se wukuro o ma too much violence ene awudie edi wukuro ani mu kan a obi be investment ho a na osuro eti bua dia bua doma ba bia doma sa aseda doma one ebe border enye sa enka suban ne sa ahanta ne akaka bensem ene atitira asem no nka doma kuro be develop ya ke be che eti mesra mu munya sa ade no sa claims na wo ye no nyina no na ehu hia se wo ye timi ka kire sebe na offense manhene se wono offense manhene ne space very very bad sa akura akasa sa
sometimes I know how to attack issue than personality. My criticizing another man so many times. Me de nenu masem e na bre bia me de mamu nyina mbesuo mu ade. Ni nyina ka wo bi na another man hene. Wa hunu se kasa bi ni mo ho a emmoa. Na emom obeye sede ebeye a nipa bi mpa anadwe ne so ne nya adwo be na hu se no wone ni nyina kita odo baako. Senka bibi na me na ba kefa me pedi anka the right person na me ba be di na chi na another man hene. So di na chi ni wunim de enti adom gu na sesa ekita no obeyi ama wo wu so open asem oba ba hwehwew ade enti na me hwehwe no sa hwehwe ni mu se no me mpe because ye no bi ya pasa na ma no me ye adwuma nso nti ayin cro president me nu akuma no kwan ya wonam so a wo ye na no ba no hwe anije pa na odo am de ba hwehwe wo enti na nya wo fe ukoya you want to talk ill about Nkoranza ade enti na wo tisa na Dormaahene wakoda kasa ya akowie se chairman Dr. Nkoranza Danso Abeam ne fie ya wokoye kura no wonum ne matwofo no twitwiri so ase ye ma wo nwura chairman Dr. Nkoranza Danso Abeam fie na nyuma wo konkuwa na wonum mo kasai ade na adwembone be na wo de ahye wo mrantie no tim anade na wo ne wo mrantie no ye ya yesusu se obi betimi aye wo bie enye wo kwan abrantie no fa so kasai na egu wani masepa so obi anka nkere wana na wada Roma egu wani masia e demonstrate se ase baby adoma mo beko bia no mona monto mu bu bia ese adwembone awudie betimi asi yamwa ye ho ne ye kwa akoko yenye sa mfa nante ade na Dormaahene se wo court edi asema sa mrantie ya yesuro so obewura chairman Dr. Nkoranza Danso Abeam ne fie no wonu mu ba ho ban o court ekita pump action eni atudura wodo egina wachi e wo court ana. It doesn't speak well of you. Abrantie no ogu wani masina na Dormaahene wada Roma sa akoda no wodi wachi ben wo se ye wo ena wuyi wani ema no se o mekeka nsem na akire akoya tise onim ho hwe a we are the masters of the game. Ni videos ahodo a obeye no ye de ani bedi akire na wo se e be reply a sa abre no se de oba ye wura no so meba wo so. Frankly speaking, wo obie di wa wotia and no problem with send an ange my bedu wo ejambranti obudi na chinom kasama no na mum ahinsem weni monyam ne nkoso nti se wo yi obi di wachi a wo nyansafo a won kokasa ntia mi wuze nana ke fa try ya se o kasa mana respectful na wan kokasa ntia e Dormaahene but at the end of the day utim se na ebufuo ni hyeni mu ama utimi fire edru ba bia na otia so no wasa etia so itu se ekotwa to okra de o chese se boys no mudi nana my bedu achi no esa ye bie ma na disrespect treaty Nkoranza hene te se o ya akora bia. It will be a banter between the people of Nkoranza and the people of Doma. A ban is saying that such a peaceful event, occasion, official coronation of Nkoranza hene, Nkoranza hema, ever turning into a beef between Doma and Nkoranza. I don't know, say bidum say I someone so beef for moi and will be I don't know, but I think that event particularly in Nkoranza BBC in case you Nick Abeam Danso open you say na no ne kasa kura say dey man so obe kasa na mo de ne kotutu wudi ne ho se sebi obekum Dormaahene say abusia we need the details I SH0CK every Nkoranza and the abesumo in fact be di Dormaahene any woman mudi ne chi ehun ya pa we ni guase e mabo nanga o ba be representative no so he kesi bi free no ba the mu ko ni program ono na mo ko the srɛspɛcting in such a man we try ko ya mo se kwa koto enyum yenim kun yenim dwane obi event a peaceful event say no woni hwan na ekokun ho a yenim kun yenim dwane macrow K1ng Ghana Jacob. So now see commentary or social media, no style of blogging, fantastic.